So senior catch them say fiada bia edra yani ekoudro a aka omo abom e won kran krodwe mu kumase takwade meame awodo ya omo nyina edi enkomo ye we nyina de amase de bia meka no sena bia nso be wuku abetimi do ho adom na asem to a wanya obi amana kan wasem bi ama ifa ne efe na de kwa esa asem ato no nya kitafo amanfo bo achi dom akoka on se enkoka ne koka wasem ena so wona no wabedi enkomo ena de mrani echre adenta ore meame diem and me have been na me dey edge eti according in Adentan Market Tenant Association. Yes. But you go there. Yo, eku a ewo Adentan Market. Okay. Edwadifo ma ye wo ho no. Okay. Ena ye hu se dani da nyina ye tena ho no mo echen ye fie. Yeah. Nti wo se ye keka ye hu bom. Okay. Said ye be ya unua bi asam to na ye betumi de odo akobo odom ne yakoboa no ama na ye fe. Sanse ye wa akwantu omu yi ye ya hoho wa ha. Yeah. Se wukrom bibisi na wukọ na wonko awukọ a. Enye fe. E ma ye hu akwantu onu mu kra wo na edo a nipa bi de do wo. Na se wo de edom kwa obi be hu say yes. Onso no Adentan na wo no. Onso wo dom bi a wo de hu adom wo mu a asem to a omu be di wachi ene waba. Okay. Nuti na Baby na chimadu Adentan Market Tenant Association. Na say mu amoji shops o Adentan na say me pa cho ane ye age shops e wo Adentan ye anda mokola for shop e yinom de amount ye ya ye kan sa makola shops ni bi no aye ton ade wo ho dwedi fo ma ye wo ho no e na ya kan ye ho abom bibia bi wo ho ye na ya kan ye ho abom a ya join say afel Matthias ye ko me hu tenant na me say if you afford that can come up. Okay, when you say this so wow, what shop was makola for shop now bet me aka kwen wana. Me pa cho ane. Se woni shop wo ho de a untumi meka ho ma ne ye. Sanse yen edwadifo na ye wo ho no. Ye na ya yesa eku. Adentan the man yes special that way. Yenti e man yes special ne say so obi fra bontin no de ne ho bedwan ne ye ya. Okay. Ye nimu ni yie. Ye nimu ni ye kuo no so no. Ye nneoma sika sam ne ade wo. Ti se ye nimu na se ye tam ye sika na se ye de mawa. Na wo kwa ye hu achi kwan eku ni bo ma kasa so. Ya bobo ye yankasa nkasa ye ho. But eti akwam na fa so mbo abo wo se me be join ni ko no na me nya asoma na be boa me ana se bia o we de me be school fees akam eku betimi support me ana se de say oh ye de no ye ti se asem ato. Okay. Afa na ya start nti se asem ato se wo ware se wanya yie asem bia ato a e wo se wonya achidinafo bia no ye begina wachi enti no ebia school fees sem no ne ade no emre kọ nanim na emre kọ nanim no ye betimi de no so ahyem amana yie okay enti ye nhwe se Adentan se ne ma board especially mu amosa store mu wonu one ma board papa ana amna mbom tibaga za baba one ma board sana omuka ba saneti sana ya omuka saneti enti sa bate ya sana amanfo eka etedenti na amanfo kasa na enti sa e de se esro baby aye fa ye niama okay what you say baby aye ko ye ni omo de free kwan so e de be maye ye so ye tuka ansa na ye kokrom na ya kofa omo baby aye ko fa wo mun nsem no mun so fa wo edwadefo wo ekrasefo ho ansa na be do ye wo ansa na ye de aba Adentan Market nti ya sa akoya te say prices no eko high kakra ba enti say enye say bia ya na man focus as mo ne Madina market for no because East Legon Trazako mo ben mo ni na mama kwa esa say mo wo class B tim ne sa class na asa mo return dem enti ameze no ye ne sorry say e fast na ja waba makola ba bia beton ya ba enti sa ba yesu ya nneoma no ye nya adaje ma ya nneoma no ye nneoma ni ye de ba ye yiyi mu kama enti especially it mo the quality ni nti ma okay it would part your Adentan makola shop won ensa fa ma se enye papa ena nsu ya shishe ye nneoma no ye ni neat one ra market inside nso awa we ni beji because say na o ma yes neat for ni see market no
enti akoya ta ye rent na ade no eya ekosoro ma ye enti osa magini nyina free ho na oba honso a enso to a embo oh yeah enso ensho yes car parking and also offer yes and then we need to very tight oh yes and no dear park car and no obi anu ya de ba niam ade bo and we nyina wo niam ade bo banchana body okay banchana body and ebia me kofa wa gbogboroshi yeah samini medina fo ka fa kakra obeyi mi medina yes na masafa atwaso okay ewo adenta to honi nyina be say your price is low fair no enye pe enti se medina fo te body te say 5 20 cedis and 10 cedis na metumi de 4 10 cedis a say say mu say kakra bi de say so low fair no and accommodation you what you won't see or any etua you were light tenant for any etua sa light okay so at ya say no bi o wa new man na ya new man so no yan ko fa ye table ni yan fa nsa form okay ye nuanum di kan yan set table ade wo form be ba sisi table so kama ya ni neat enya de awo kokoro la ba ye mo ti adenta bi o se tire ye ni wada se e ho de o nyawura makola shop na Adentan Market Tenant se e work se me let me join Adentan Market Tenant Association kwe yo se wo betimi ajoin a okay ye be pese ye behu ba bi a wo eni dwumadi a wudie okay ansa na yetime de wo aka ye ho amana ye okay number bu a betimi afre oso oh number okay number ben betimi afre oso number ubetumi afre oso no 0243 28 78 92 Say number is be mama 0243 28 78 92 eye me am number okay me na me organizer okay nti se wo frɛ na ebisi bi so a yeah me ma me queen mother any assistant queen mother aso ate na ye de empanimfo atena se empanimfo atena se ne ebobo ho a de ebesi bia obi be join am musa bo a kire hwe na chi so oye hwan so we say also person we be join ni ye ni mu Adentan Market e charge some empanimfo atena se na ye bobo ho okay na ye frɛ wo ye to ano ye kuta ya wo ti hu ye nti a o pesa wo be join ni yes bia no wo se bibi pa bi wo na pesa wo be je na doje ye ana se wo kuta ye bi nti a o de ba se bia wo station he bi o pesa wo boa ye e wo advert ho ana nyoma group sa buta ye nyina wo se hu sa buta ye ansa na ya je wa tu but obi su 8 o pesa o hunu sa Adentan ekuo ya ehifa pote power Adentan Market wonu na bo ya wa Adentan Market ni inside wa ehwa na ye wo ye meetings ni ade nyina ehwa na ye no okay ye queen mother ne executives nyina ehwa na omwo nti ehwa na ye bibia sanse ehwa na ye 24/7 okay nti ye de ye meetings ni ye bibia ye bia no ehwa na ye unless say bia ye nya program bi wo ba bi na ye ko okay but I hope say emema na omne ba no mama ne oh emema kan ye because enya aduane nko ana yeton wo ho okay ye wo drivers taxi drivers wo ho police station wo ho fire service wo ni nyina mu nyina bank fire service bank Snake hospital bibia wo ho o mu nyina fire o mu nyina kan ye na se kese meto ade kra wo mo ho no na se mpese me peka bia mande abrami a mbetimi nya driver mo trust no yes ye wo drivers wo ho no ma ye trust wo mo ye ni mo mu fie ye ni mo ye ni o ma na ti wo ye ku no so mo kan ti ebetimi di abra e be ye save because na drivers ni bi aba no obi wo ho no ma yango ni ade o di ni o ma no kra so mfa nkoma obi a enkoduru ebe koduru kra e bi edwana nkasa na odi ye no kra onya ni nyina pepepe but ye drivers ni dey trust o mu nti o de beba because muni ma bi o mo free sa pepepe okay eti ba to wa Adentan na so person join ko na number no de atodwa no e fa nya go de join e ko de bia me ka tro ya de pa especially utu kwan eba baby ti se enkran kumase temata krade tabale ne miamia ne sana unya eku sebi na etimi abo chi dom se na bi o chine bi obi soro wo so a onya amanfo etimi abo chi na de kwa se na moka de atwato na ye de akra hwefo yo de ye ka de atwato sisi a ne se ye dwom ho no mo no ya wo nioma fefe wo ho enioma efom nioma wo ba kontomre hu a hu say yes e green edro bia ni so bibia ni so eye neat so because on say o kanu bi say yes ho nioma na ne boy de no ye mfa nioma hu fom basabasa ma once na mo so
because e ho no no ye bibi sa yetimi chew yetimi pam okra free market wa ye ma okra mponto ma de wo bi okay eni nti e ho no no e ho ye neat nti e besra etiefo se muna ne moni na mo mehwe Adentan Market na mo meto ade ma yen bibia mo pe bia mo ba mo benya bi enam wo ho kontomre wo ho brodia wo ho tomatoes ni nyina ye fresh ye cold store enam chese bibia Adentan Market ho na ye wo ne de se wunya tu nan wo ho no nko bibia wo pe bia wo benya wo bibia nso a wo benya nso ye fresh supermarket ye wo okay restaurants ye were drinking spots ye were playing ground na me dey chat also say wo ba na wo to niam no na wo ni time a wo de be ye nso ayetimi twitwa bibia de schedule plot me ama wo sana wo de kwa wo wo pe na wo de asitwa so nti ye bibia ye need when I was say and so customers no mo ba e wo se o mo wurewure mu okay mo ngina one place o mo wurewure ure mu abo se obe hu se obi phone otimi koba ye ho ye face e de otimi ja wa de wo ko na obeba befa say Adentan Market Tenant Association yerifo enam tie so mo twe enkomo ene anopai mama yeba no wase nyame ka mo dwede ya mudi emu na ne man bo ne so mra fam kakra fa ba me de akwasinsia na o twe se ne ya sa e de yira yakra